إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث کا أمير المؤمنين قل قبل بفاوى الإمام البخاري قل بفاوى الأدب المفرد مهار أغل من كيام مدني نبي صلى الله عليه وسلم قل دعاء فلتن نمغن من باب ورقين حديث رسولك الإمام البخاري بباب قيب قلنوا ورب بابا بدين ऐसे हो रही ना बाबू तक भी सैस मोड़ी दुआ या बड़ों की बाबू तक के अगर मैं भी दुआ के बाबू तक तेरे उड़े था वरद वस्च दुआ या बड़ों की वरद गिना वाह कता अगर मैं खुरी के तमस्तक का वाणी इसमें वस्वा वरद मुहिम दुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आरिफ वार्द के मैं इस बाबा अगर मैं को मैं मुस्लिम के हयात का याना की दुनिया आखिरत के बाद जो रिकमट का कुरान जी वरद गिना दुआ था أو من واني فتم ذكر كفا. إقولتم ميادو أو من فاشاني عبد الله بن أبي أوفى قاله الرواية فهو روايتك كلمة يفعل بداوني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بفضل الدعاء ربي اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر ثوب الدنس من الوسخ. ए अल्लाह है मेरा तोहिर को देबान दे वही पाप है तोहिर को देबान दे सुनो इन्ना गंडु फेनुन्ना फिन फेनु बावे दावे फावा मिलावे फावा हेदुमे मिलतकुं दोवे साफ कल्ला फदे मिदन नमुनो फेंतकुं गंडु फेनुन्ना सुनो इन्ना फिन फेनु दोवे तोहिर को देबान अमिहार मिताग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को फलवनी फाफतकुन तोहिर मट्टका फाफस मट्टका अल्लाह हज़रतका दुआ कुरान है दुआ है मिता बयान को फलवनी तीन बत्तर के मादा बेरों को के फाफत तो विदेश एक चकी सुनो अनेक चकी गाड़ो फे अनेक चकी फीनी फे सुवार की कीपे फाफ फुहेमुगा मी तफसीर वही फाफ फुहेमुगा गांडो फेना देखो सुनोया फिनी फेनुआ कीपे हूनु फेनुआ एंगेन फदाई मी अब मैं बेस फरवा गबस बाली जहुनी मा एक फरवा देनी एक इदिकोलो फाफा की एफाफा के साबुन एक आहून का मुन्ना चिकमा इनमें बिदालो एक माने की एक गेल्लुम मुन्नात इंसान आगे जही चिकम गाना एक गेल्लुम मात एहमी मा मी फाफा के साबुन एना के नफ्स बलिकश कोल्लुमा आदि एक इतुरम एना के हिब बालिवंगे बही में मी बाली के साबुन मी फाफा के साबुन इंसान बलिकोल्ला एमा इबारिकम नजहिक के सिफा करत फाफे की नजहिक होता भाई हदीस तो के बाद फाफ परिमा कलकुला के कुत्तों में लगे तो बचे ही है ए हार्डी को साफ कुर मट्टका साफ कुरान माद्दा को तो फेम प्रमाणवा एक तरह फीनी फेम देन इनमें बयान कर पानी एक इतुम फाफा के सब ही बारिक शिवान एमपी मा एक बेन माने गांडो फेम एकम फुहमा नवत एकम एना नफ्स दोवमा එහෙම කියන්නේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නෆ්සු තෝහිරු වෙ වර්ගද කොද්දිනවට nafsu faafayim tohiruge iturum gadu fenum sunoyim fenum
එනාගේ නෆ්සු තෝහිරු ආවම කොල්ලෙමකි එයි එනාගේ නෆ්සු ෆාෆයින් තෝහිරුගේ ඉතුරු වර්ගද කොද්දේ කම එකතු ගවානති එක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිගත දුආ කරබනි fini fenunna gandu fenunna adi snoi dove rakkateri kodde baashe awamennege fil belu korana awamen nafs awamen jehifa hunna hadiye filwar wattaka hissi gotun awamen belu korani fe ema faafe ki nafsu futur kodda kollaj ema e donnan jehi e istighfar koggen mata Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga faafu somge denneuge sobum enage nafsu විහාස් රංගලක තෝහිරු කොද්දෙවම එදි ෆමවනි හදිස් කමනි දුආ කෆමනි කමා යුතහිරු الثوب الدنسي من الوسخ හුදු ෆේරාම මීනයි දොගේ සාෆ් කරා ෆදේ බයි රිවායත් වගන්නනි හුදු ෆේරාම එහෙම නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි සිෆා කරපා ෆමති හි නොත නෆ්සු තෝහිරු කොද්දෙවම hudu kulage feerame dove saaf kotte hudu kulage feerame ga ecce jehjiya e onnane menna feerna mara saaf ehma nafsu eha rangala dovelima kala hudu kulage feeran ha saafwane ifaafata fuhevunima ehma ena nafsu tawhar paddene faafusawan edi dennebima ehme me hadisi ka esen migota kalefa mi hedun sifa kurabba fawa hedun sifa kurama gulabatun ay sawa riwayat ke esen sahih bukhari ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani ra'an nasa wa alaihim qumusun timan kalefa deke wadagati me mistakum hedun take lagen manikum huwa finuga wa minha ma yablughu as-sadi bal min la fa hedun hunnani meya hamash mi hudu feerawaki mi enage deemberikam agaadechi ho fenega feeram fenumaki hedum fenumaki e deemberikam sifa korebe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ho fennani fenimada gannamani bay mistakum hedun laagi monaniko bayan mihunge hedum forani emihunge meya hamashe wa minha ma huwa akthar min dalik egetere anabba mihunge hedum yavuren dige قال ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره تيون كليفان دكوا دغتي عمر بن الخطاب كليفان بهدم فلو بمتي دمم نيدا هو فينا فقيل له ما أولت ذلك دلنوني الله رسول ايغه كما هي تاويلك هو فينا دلنوني اي دين اما ميها فاف كريما انغ دين مريكم هديمني එහෙම එන ෆාෆයින් දොමනීම බුදු ෆේරාමකුන් දොවිලා ෆදේ ෆේරාමෙත් දුන්න ෆදේ දොවේ දේශ ඊමාන කියනාගේ දීපරිකම් දොවේ දේශ එහෙම මේ හදීස් වස්ලුග සල්ලල්ලාහු අලයිහි තවීල් කරබා උමර් ගෆාන කලේෆාන හිදුන් කොල දමන්නේ අද මීග අස්සු අවන්නේ මේ හෙදුන් දමම මානවා කදෙන්නේ වීම මිතාගා බයි බේෆම් ෆදේ සුවාලකි මි හුව ෆෙනකි ඉස්තිබ්සාලක ශරෝගා ශරීරින් හදායිච එගමානෙන්නෝ හෙදුම් ෆේරාම් දමමුන් දෙවෙනෙක් ඉස්බාල කුරවෙනෙක් ඉස්බාල කුරමකී තමිකට්ට පොර තිරියා ෆේරාම් තමිකට්ට පොර තිරියා දියෝ මේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වරබ්බඩ මනා කරපා ෆවාකමෙන් එයි බයි හදිස් තව ගන්නනි qiyamat do tinniha kuwe Allah subhanahu wa ta'ala bayakamedo basulu rahmatuke basulu wahinu kurabba faafatakum tahirun kurabba rahmatuke bellama kun nuballama egetere emme fotta bayan kurabani fa tabikatta bartiriya fa fera tirko gingami Umar Ghafar mi hadis ke Umar Ghafar kelefan ga alas kam fuluga kelefan maruge alas kan flo kalifan ge gohur fugos ke kaiche kayara echen kalifan gohurum nukume genda ehalit ge kalifan oti bay farhera fan ba farhena tifa me gomba zuwana ko wannani e bekal emiheke e miheke feran oti bimmati debe e wagutuga umar gefano ena midannawani e zuwana e kujja tibaage fa තිබාගේ ෆේරා බිම්මතිගේ දෙමෙවර නොබහට්ටා නාමිකන්ට පුර තිරීක නොබහට්ටා දෙකේනා ගෙනස විදන්නවනි ඒ කුජ්ජාය
هدوم فلاش فإنه أنقى لثوبك وأتقى لقلبك. إهنا تباغ فيرا مباريتي كمكي أدي تباغ وربك حضر تباغ هتبا تقوى بركمكي سبب فافي بما هتبا تقوى بركمكي. إما مي حديث كان وني رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة ربا صفة ربا هدوم هدوي ما دون سافوا فدين تمنى فافة فسوا شيء هدوم فافة نوت دين بركم صفة ربا فنهم دين بركمكي مي උනියෆා ඉතුරුවා එච්චි එනග ෆාවෝ සබන් දම්ෆානේ එනග දෙම්බරිකන් ඉතුරුවානේ එනග ෆාෆතකන් තෝහර ඉස්තිග්ෆාර එනග කුරා මින්බරක අම්මාර් බින් යාසිර් අබහේගත රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි හදීස් කරවණි රදියල්ලාහු අන්හු ඉන්න අම්මාර් බින් යාසිර් ඉම්තලා ඊමානන් හත්තා මුෂාෂා යාසිර් බින් අම්මාර් බින් යාසිර් එකලේ ෆානගේ ඊමාන් කම් වණි ෆුරිෆයේ වස් ඉංග්‍රීතකුගේ කුරිතකම් තකහමය माने कि ए ईमान कम की ए उनिय फदफाच कि मिहुगे कि मिंबर लहुनेच इफाफे की ईमान का दक्कल्लाच फाफा के सबम एना ईमान का दबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर फाफा मेवनी फाफा इन तोहिरमा मि तफसीला यकुम अल्लाह गज़त गादने दुनिया ثم يقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد اي ربي اللهم اي على من رب اي الله ربنا لك الحمد حمد وني إله شيء اي على من رب ربنا لك الحمد إله شيء حمد وني ملء السماوات ودفريورا ومن الارض ادي بين فريورا إله شيء حمد وني ومن ما شئت من شيء بعد ادي ايجي فهوغا اله اراده كربي اتش فريندنه اله حمد وني اهرمنا علمنا اله حمد اسنو كربي كرجيوا එකම اله حمد ها ගොයගම්බේ මිහාගෙන علمنا كشك එවරක අමලින් නුකර ඒ මුරාද بيلا حمد كورنجي حق كتك حمد نكره اما مي مثال بيان نكره فما حمد به كتك انبر مثال وني اي حمد مضاعفه الله سبحانه وتعالى هر من مريبه نعمتك حمد نكره شكر نكره حق كتك علم علم نعمتك علم كتم علم كوريس حقيقي شكر وركم الله سبحانه وتعالى اداء نكره එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ වීවර හම්දු සනා කර සනා දෙන්නේ අමර වෙගෙත් අල්මෙ එනා සුබ්හානහු වතාලා දෙපා දින ගුණ නියමෙත්තක කුඩ කුඩ හම්දු කොල්ලස් කබූල් කරබයිලා කබූල් කරබ එහෙම ඉලාහ හම්දු කො සනා කීමකී සුන්නත රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු කොට බාරල්ලාහ ඉලාහ සුබ්හානහු වතාලා හම්දු කොත ඒකතරේ සනා මිතා බයාගෙ මෙන්න ඉමර් බය කරපණි ගීනා එත ගුණයකින් ඉතුරු වෙනවා කුඩ ලෆ්සකින් එත ගුණයකින් ඉතුරු වෙනවා حمد كامل اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد يا ربي بلا حمد ودو فرين ادي بين فرين يعني فوق بلا اراده كربي هريها اتش فرين اما مي kuda baskolakon Allah subhanahu wa ta'ala bara odo hamde kurave hamduge sigai mi awame Allah subhanahu wa ta'ala hamdu ko dua ta feshumugayya adi ege itun awame enum bagotto wes Allah hamdu ko ila wadi umetan hada ko ila hamdu ko vidan sigai bitati bayan ko rabba fa awame i'tidal at-tadwis migotan eba hamdu kurma lima wege mai sobe namaduga kiya zikregen gotugas adenge fa imam al-bukhari ituru hadis bas fule kama duwaage babuga megennawani anas gifanu garihum anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukthir an yad'ua bihadha ad-du'a nabiy sallallahu alaihi wasallam mifadai wara gine du'a kurabay kuri basaw man dikur fa allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar e rabbi alamin ad-dunya ga wasayukan adi akhiratu ga wasayukan debba du'a nimawala fani alamin narakai salame kodde bashi mi hadis basfulu mige kuriga wes isve higajje nabiy sallallahu alaihi wasallam wara ginai mi du'a kuraba kamuga mi du'a sallallahu alaihi wasallam kurabika was adi anas kifan basfulu gotules aisfa gore ehnamas nabiy sallallahu alaihi wasallam kurabika
kurabba du'a gotuga sohhakon eben isfa minum isma gotakum mi du'a ikale gfaan wara gine kurabba mi hakikatuga dunia akhiratuge muli dunia akhiratu huriha kan islahuma edi Allah gazatuga kurabe wara jami'u du'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ema ei nabi sallallahu emmi ginain kurabba du'a tawitere himene du'a emmi ginain kurabba du'a tawitere himene du'a mi du'a ge tafsir wa mi kuri ge bay majlis hoga bani kiya adin ya foga Abu Hurairah radhiyallahu anhu garin riwayat kurabani kalifan bidal bani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam mifadin du'a kurabbai Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr ya Allah miana ibaila hazatun rak'at rikaman edeme faqir kama wal qilla aimati madum wal dhulla adi nikamatika dabvumu wa a'udhu bika an adlima aw udlima adi bela gazadon rakkatere kaman edeme miala mihkan aniyaveruma nuwata ehim mihaku miala aniyadiruma mi nabiya sallallahu alaihi wasallama rakkateruma edifawa kantattaw tere himene kantattake bayame fawa duwaye Allah gazadon rakkateruma ede warakina kankan alma mi kurige bay duwata ko bes genes fabani ege terega mita bayan ko fati furtama faqiruka فقير كم أني بمفرط ما أن فقير كم كي يناغ هيتو فقير فقير كم دين بر كم فقير كم أخلاق دبوم فقير كم أي ابن فقير كم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربان فوني أصل ميها مصدق كم كي أي متاجر كم مصدق كم كي هيتو مصدق كم هم متا ابن فرط ما يسواني فقير كم يناغ هم ابن مهم ena fudun terwanje me muhimmo kanta ena diimeri kama akhlaga mi fudun tergo degi afro model ge wanga sanna emine ne mege tere model ge wanga faqiru mo ke duba kama rakkater kama hama bata al qilla egmane ki ammati datimu adi ham mege tere banna adab beri kan dabuma akhlaga dabuma di beri kan dabuma mege tere banna ema mi adi ege turu enaage jamaatuge mihudda madu man ena nasrude enaki rafuga waragina fasad tan bahuri enna mis ena ya ekko ule mi maram madu di meri kamga ema mi kantatta rakkatere mi hum madu ena nasru riwa kana mi ena kola enote ena dunia akhirate kankamga hitere wede waruge mi hum tam madu kiyos ei rakkatere kam wede je kamek ehme Musa rifanos Allah hazrat ga deni Harun Lifano ekale Lifano ke mikantattaw ehitere ma fonume gotum edeni sanashuddu abaduka bi akhik Allah wahi kurabani kale Lifano akham edir kurama kale Lifano masakkatan itru warwada kamedde ema miha ammati datiguma akhlaq daguma mihum ena nasruma mihum madunge dubakamum rakkatere kama edeni adi hamayaikum adzulla nikamatika nu beestekon gemetu kurmatiga nikamati mihek gotu gabun mihum beenun habaten hadala nota mihum ebbes ihtiramin qur'an nota mihum ke kana gawar nikamati mihek gotu ga lebvuge no baakam mera rakkatere kama edime den yafo beannani wa a'udhu bika an azlima aw uzlima adi bela gazatam mera edi danna wame mera yabayaku aniyavelunge no baakam na nota mera hem bayaka aniyavelunge no baakam salamek Ami Rasulullah SAW dua kurabba fawakan tattawatere rakkater dua kuri fawakan faqir kama ammati dativuma nikameti kama adi ege turum aniya mihunnam aniya dinuge nubakan nafsuge hori mikamge nubakan na adi himmiuge faratu manna aniya welkamge nubakan rakkater kama eden hebe kurige bay salafum ebe kam dua kurabba kama Allahumma sallimni wa sallim minni ya rabbi miana salami kurbash adi miana hibay ehmi ko salami kurbash miana ge nafsu ge nobay kamu ehmi hunnan aniya dinu ge nobay kamu bas miana rakkatere kodde pash hem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
جيندر نقولنا يركون ربا دعاء لجاي سبي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أي الله ميانا يبنا غزوتهم ركعت ركما يدمي مغفر دين ديمنا هم بيهم مغفر دان وقالوا كمنا أو أزل أو أزل كسالة ما بكسالة من ديمنا هم بيهم مغسالة نباكمنا أو أظلم أو أظلم هميها أنيا دينو نباكمنا هميها فراتم أنيا دينو نباكم أو أجهل أو يجهل علي ميها جاهل بيتون وتبيانا كمجم ميها جاهل بيتون نباكم ركعتري كما إذن إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتري ومن دفاع وكانت توترك همينه كانت تكيب بيان كريفا وحديث بسوله أدين ينفع الإمام البخاري itu hadis pasal begini namanya Abdurrahman Abu Abdurrahman garing Fan Abu Umama garing riwayat Qurba bidalwani kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bidu'ain katsira timanna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ariga tibimu garing Fan warab gina du'at ke kofi la nahfazuhu innaka du'at ke dahinwe faqulna dan timanna danna fimu دعوت بدعاء لا نحفظه إيه الله رسوله كلام فار دعاء تكبر ما في نهار إنك تمام بيكر لك الدهن يهوريها دعاء فقال إيه دعاء بس هذا سكر ربني سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم تمام كلام فار كيا دعاء مشيمة دعاء يهوريها كم شامل وان يهوريها كم شامل وان دعاء تمام كلام فار كيا دعاء आमी के एंगेज की अस्तु अलगों सहाबी वेकलम के हुरी शाउदु वेरिकम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरफा दुआ तक कुरमा एकने उफान दुआ एक कुरमा हो बेकन 10 करे 10 को ए दुआ तक के वेकलम के दुआ कुरमा शामिल करे एकने उफान कुरमा दुआ तक यहां गिना हुरिहा एच दहन में बेकल ए बेकलम मिदन्नवणी हम रसूल दहन में एति हुरिहा दुआ न करे बेते एगो त देन नबीमा निगे एंगेज के बेकरन की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ पढ़ता 10 कुरब लागे ए दुआ कुरब बेकन एमे एकने इफान के दुआ की एमे मोर दुआ है एमे एकने इफान गारी में इसवा दुआ त 10 को आवन में ए दुआ त अल्लाह का सतवा कुरबा की ए सहाबी बेकरन के फते आवन में कुरान जहेने कम एगा मुहन्ना ने बिस्को है मासूम परात के आलिम में इसवा दुआ तक की एमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहार मितागा कियाद बनी वरा जामिउ दुआए वरकिना है वकंत तंगे कुलेगे मा दुआए ए दुआए कोफिना मा अल्लाह गजतुगा कुरीगे साबर में बानी मी फद दुआ आयशा रदियल्लाहु अन्हा गारी है सवा मी फद दुआए गिनवा आयशा रदियल्लाहु अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनवा दे मा फवा दुआ اللهم إني أسألك الخير ما سأل به محمد نقول النبي صلى الله عليه وسلم पूरे बेहुरिहा है उनका मध्य भुंगे दुआ करो मेरे को तनाशा रदियल्लाहु अन्हा गारी हरिवान फा दुआ पे सावर में मान मिता कोरी गति कुर पफा अरबी सोसो हदीस कुर बनी मिफदे एहुरिहा का में जमा वा फद दुआ इतन करे फान होगन नवाज बाहुशी में विदारवनी اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إيه الله إبا إله غزتنا علم إدنوه إبا إله نبيا محمد صلى الله عليه وسلم إدنو إمنها كان تتكذب فمغدي رقم إمنها كان تتكذب فمغدي إبا إله غزتنا إدنوه ونستعيد مما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أدي علم ركات ركوان إدنوه إبا إله نبيا محمد صلى الله عليه وسلم ركات ركوان إدنو إمنها كان paling hadis tawon kita zikr Quran Rasulullah SAW baik kan tentang ini doa Rabbi Allahumma inni as'aluka ya Allah bila gustam ya edene ini kan tentang huriha kama mi doa tere besha anak doa tamani Allahumma inni a'udzu bika bila gustam rakat kam edene den ini kan tentang mi doa ka mewani ke huriha kama ekko shamil ekko shamil kuraba ehbima मीस्तकों हदा दुआ तकबरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरबा फवा दुआ तम्मा बड़ो इतुवाने कलेगी फान ए इम्मेहा हेओ कम जमा कुरबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला फनुमा फवा नबी कमगा वात देगे फदन अल्लाहुम्मा अंतल मुस्तआन ए अल्लाह इबे इलाह गजतने अलमिना एही तरकन लिबुमणी
ehi terikam libu mani ibe ilahuge hadratun ane kiya wanme me komme dua ko huriha namaz ga me kiya fatiha suratu ganna fat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibe ilahu hadratun ne madadan edeni iyyaka na'budu ibe ilahu shay'an alakan qurani adi madadan edeni es ehi terikam edeni es alkam ga es enukam ga es ibe ilahu ehi terikam de mai kurebe ahebe biyanani اللهم أنت المستعان يا الله إبي إلهي على هي تري نوا إلهك أنت المستعان وعليك البلاغ أدي على منا إبي إله فدي وعليك البلاغ متابع مرادك أدي إبي إله فدي كانت التوبة دي دنيا وما كانت التوبة هي تري وما كانت فوبدادما كانت تفريها مقدمة مكان كمغا فودي بيلا هم فراتك هي تركم بين النبي بيلا فودي إن الله يبربافني عليه الله بكاف عبدا أنا الله فودي النبي الله فودي النبي دنيا فمن ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله إما مي إن فهو عبارة بدواغا يسبني ولا حول ولا قوة إلا بالله ومي كوريغ بسواني تاكل التفسير كمي ذكر جواهك كنسفا مي الله غزتك هي تركما إذن منتك بينهم كرة لفظ هي تركما إذن بينهم كرة لفظ مي حملة العرش عرش وفلوا ملائكة بيكلم عرش وفلوا جبار لذيك متكا مذكر كي كما رواية تكون رواية ما يسوي عرش الله سبحانه وتعالى وفلوا ملائكة بيكلم لنا أمر كره بهذا بيكلم كما أزور عند الله سبحانه وتعالى بدواك ومن بيكلم لنا أمر كره بما دني بيكلم لنا عرش يسكفونه إما بدت كان تتو جهني ما مدوا جنايكيوم أي مستحب وما كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربان فواني أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله تمامهم جنا قراشه لا حول ولا قوة إلا بالله مفدين كيوم فإنها كنز من كنز تحت العرش من كم اسمه فيهانو كشورم مي كلمة كي مي عرشي دشوكا بولو كنزك kuriga amane mane bayriwaattange bohutte aisfa malaike bekalun arshu filla malaike bekalun arshu filla man nukuladana vima kodana nuvima de Allah gazatuga ekama kuladana ge nuwakan denne vima Allah ugannawa denne mifaten ki ash denne bekalun mirwai ibn qayyim rahimahullah gannawa fa dannawani nikam istar miha rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis wasfuga bayan kurumani arshi ge dashuga wa kanzike لا حول ولا قوة إلا بالله إيه معنى كي لا حول بدل كرم جبار كم بدل كرم جبار نوي الله نوي لا حول ولا قوة أدي بار وركم بس نوي الله نوي هوريها كمفني الله هوريها كمفني الله ميها کو بالکم صحت کا بدل کرنے اللہ بدل کر دیا ميها کو مغفرت فور ميها کو تمگا کرنا اللہ ایکم بدل کر دیا نوي ehuri hakam besre enghanatun anenghanataka badallu wen Allah korefiyaro la hawla wala quwwata illa billah Allah alaminna badal badalwani adi barak beswani ilahu di barak adi bayin meri mi lafzuge muatabi dhikruge maana kurabba hewkame libigatuge barak bes adi lugakame durukuruge barak bes Allah ke hadratum menwino ehbe gei nukun nairuga kiyuma aisave gei nukun ner ke adwat hoge tere bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah e Allah alame ge ilaha wakil kuramwe wakil kufime ibe ilaha la hawla biskame badal kurume nede ibe ilaha gazatum men billah badal kurume chike badalwa adi bar warkam bis libegen no ibe ilahu debe bare menui dengue foga mi fade dua kuri ma bune bene gowale bene hudita hidayah li bejemi haka har gel ni kunna ko me far mi dua kima gowale bene hudita tiba hidayah li beje wa kufita fudije wa muqita dengane ka shaytana ena ko ba shaytana bunane hidayah li fudi fa wa rakka kuri fa mi haka deng har ma kinge qur'an mane ki gel no ko mi dua kima mi gota kanta ngane rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba adenge fa imam al-bukhari ituru hadis basfule ngendawani ama bibarat nabiy sallallahu alaihi wasallam ge dua ta bayan kurabum
عمرو بن شعيب كليفان بابا غير روا قربا دي كليفان كاف غير روا قربا فرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كره كما بدالني اللهم اني اعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه النار اے اللہ میرا ابیلا غزتم دجال فتنه رکاتر کما ادمه ادي نركاගේ فتنه رکاتر کما ادمه می اولن මේ කුරිගස් වාණි විවාහ කදී කුරුකෆා මේක බයිතුවාත adi mi attahiyatu Rasulullah SAW kurama fawa kantattake ekantattaka rakkaatero mage duwa kurum ei dajjal genu ba kamunna fitna inna narkage azab salame ko mage narkage fitna miya dajjal ki insane wara Allah subhanahu wa ta'ala fa zaman ko fonwa insanu mistako imtihan kurmattaka enage lohunani awarwefa ena fa zaman ba ais mihum mafrata ena waram ade akhlaf kan dakala ne hifs nabiy ko ade hadis kanne ena ki kiba rakkat rangi duwana ko eso ki ena dakka ade akhlaf kan taddo so mi fitna verbe deen du konna ena oda mishara karima warave bima mishara kor bimu hori khazana tan konna marufun nam hikar dire shekrima dire rabbu kainat ke rabbu ekani nukurage kankamge baaw Allah subhanahu wa ta'ala mistako imtihan kolli mattaka devvima tengena as dawa qur'an ena ke rabbul kainat ke veri ilah devvi hum ena imam bima ebe egina bayku magfiratigen daana ebe ena ke kimen rakkatiroma eduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani Allah ke eduma danna ege ituro narake rakkatiroma narka vanna sababta fitna narkage fitna adege ituro narkage ahuduveri genu bakam rakkatiroma eduma mige tere hibenere kama ilmer bid'ah adenge falman bukhari ituru hadis basule migannawani ituru du'a fule an sa'id garu kelefan bid'ah wani qala kana ibn abbas yaqul ibn abbas bidawi ibn abbas kelefan garu riwayat fa du'a fule allahumma qanni'ni bima razaqtani e allah miyala fudun terikan debashe ibila miyala divvit ami wara muhim musuwa nafsuge musaddikamaki asu nafsuge fudun terikan mudaraki allah baswa furecche alme kitabe masakke kures libeni allah besri min baraka em allah hi korabani nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya timan ila dunya bi hayatu bi mihunge rizqu basawni emihunge tebe tebbe lekimi honage kimin par defani timan ila එහෙම මිතාම දුආ කරන්නේ අල්ලාහ් මෙලා ෆුදුන් තරිකන් දෙමාෂ ඉබේලා දෙවි මෙම්බර් මෙහර ෆකීර් මෙවනි ලිබේ මෙම්බර් වස් නුෆුදිගෙන් වලදීවා එහෙම අල්ලාහ් බස්සවා ෆර් මෙම්බර් කොම මිල්කස් මිලිබෙනි ඒලා අල්ලාහ් බෙස්ස මෙම්බර් එන ෆුදෙන් යයි නැකි මුස්සජි එහෙම දුආ කරන්නේ ජෙහිනි දෙව්වා මෙම්බර් අල්ලාහ් මෙම්බර් කොෆවා මෙම්බර් කි ඒ අලමින්න ෆුදේ මෙම්බර් එකතු ගලවාෂ era ibs masalench era madun libe miha ginen libe miha par hingam chig mola e fudutter kan libo ebe harmen allah hasatuka edem mijheni allah devvi mimbar e fude mimbar ekamga labwashi wa barik li fihi adi e udalga barakay labwashi e barakatuke maana arumen waani kurigas kiya barakay iturumuge maana gannan adi emuda nota ekame rakkaterme gellmen nelive daima halal numet gellun nume behennu murum emana demanade barakatuke maana iturum ege iturum ehuriche gellun nume rakka kurumuge tawfiq wa barik li fihi wa akhlif alayya kull ghaibatin bi khair واخلف علي كل غائبة بخير دين فهو دعاء فهو باغا بأنني تمنى دوكرا غائب كما من هيوغا من بابا شيء معنى كي أهل ورنا تمن كلام فارغ أهل ورنا هيوغا من بركة دباش هيوغا من بركة رباش إلى دوكرا أهل ورنا مت إلى مدلا معنى كي إنا أبدولين مدا ركّا كرمكنو එනග හොඳේ රක්කා පුරා කරන අබදෝලෙන් එකකම් කමකොලෙන් එකම් දෙන් එන එවුලේ ගන්කම් කොලේස් එනග බෙනුද ශුරෝරි මුදලා එනග අබිදරි රක්කාතරි පොද්දෙපාෂ අදගේ ෆෝ අනස්ගේ ෆාම් රිවායතෙන් අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි ගන්නවනි හැම මේ බාබක
kuriga awal men wani genas fahama mi riwayat Anas Gifan Rasulullah SAW barak ginay midua kurabay Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar ya Allah alamna dunya ga saykum di akhirat ga saykum de ba naraka ka adzaban salam kurabashi midua Nabi sallallahu alaihi wasallam barak ginay kuraba kamgabe mi riwayat nyoti bitaga takrar kurabba fa kuriga riwayat kai Anas Gifan ke bas pule ko mifar ni Anas Gifan Rasulullah sallallahu hadis kurabba kam taklifan war ginay kurabba kamga sariham bayan kurabba adenge fawga Imam al-Bukhari hama Anas Gifan gari ituru hadis bas pule gennawani Yazid bidawani Anas Gifan gari kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam ginay mifaden dua kurabba اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب هتم يفهم مفشم أبربا إله ثبت قلوبنا على منك هتا ثابت بربا شيء على دينك إذا إلهك دين متيك مي رسول الله صلى الله عليه وسلم के दुआ फुल तेरे के फान वारा गिनाई कुरबा दुआए के गोतुगा रिवायत के बा इसवा रिवायत मी फदे eta sahab bekalenge ke bayar riwayat ke Nabi sallallahu warak kine me dua kora ege terega Aisha radhiyallahu anha kalifan abe mi kamani Aisha radhiyallahu anha Ummu Salama ad minum speakalo minum magotak me se kalifan warak kine me dua kora bay Nabi sallallahu alaihi wasallam warak kine me dua kora bay fa Allah ya musarrif alqulub sarrif qulubana ala dinik hama imane hidda forulu wa ilahi miyanage hi ibaidawe deematiga dabwash Ummu Salama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalefan mifade maagine dua korapati midannawani kalefan maagine mifade dua korapati ehdu Ummu Salama dannawani ya Rasulullah ya Allah Rasul wa innal quluba tataqallab mi hitaki ha forole chime diwaratya dua koran mi hitaki ha forole chime قال ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إبس هتن هتن الله سبحانه وتعالى دئيك لفلو قد مدو نوا يقلبه كيف يشاء بين دمائك إله أمر فإن شاء قامه وإن شاء أزاغه الله إراد كربي عليك هس ثابت كربي أدي إله إراد كربي عليك هس كسوار ربي مبو فرد غندير eme fadan Quran ga aiswa ayat barakinawa mi Allah subhanahu wa ta'ala hidayat dakka farat Allah hidayat dikkigala kan hidayat men hema argumente moti Allah gazat hidayat ngedo sida magan ngedo em pegen mi maga mi hisawat deemati horom edi dua kormaki ei insana imme muhim kanta em pegen faruq fasdama komme rakwatikga argumente mi dua korli ihdinas siratal mustaqim alamin nasida legumba teduma gudakka washi eme Allah taala wahi korabani afaman zuyyina lahu su'a amalihi fara'ahu hasana emi hekke nuba amat zinat ter kurefa wa miha ena deke ena ge nuba amat hiyo kan tatakkamma fa inna Allah yudhillu man yasha Allah ila kurapala bainahu maghfirat wa yahdi man yasha adi ila kurapala hidayat dakkave hema huriha kameke baaru wani Allah hazatu edah kan puluwa edah beenu mihaka beenu bi farataka hidayah midakkamani edah beenu wonigen nebi farataka mi maghfiratawani ehbegen ulul albab buddhiga hulwaringe duaga isawani buddhiga hulwari adi buddhiga hulwari agaterengas ahadaga bayno Allah taala wahi kurba fani warasikhuna fil ilmi yaqulun rasikhuna ki ilmu ge funadiyam والراسخون في العلم يقولون علم قد فندي منهم بني آمنا به كل من عند ربنا هرمن إيمان بمي الله علمين بالرب أريهم ما هرها كمك إيمان بمي وما يذكر إلا أولي الألباب هذا ما نقوله بدي قهر غير منو إذن يفوق أمي علم قد فندي منهم مفدين دعاء قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا علمك بالرب علمنا هداية تكوخو علمك هداية إكبار قرباش مي علمك إن فنت يميهم مفدين بدما علمك كان إتشل نيجي ميهم كيها فسيه مغفرة إما الله يقولني والراسخون في العلم إن فنت يميهم مفدين دعاء قرأ
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. maka syarang iba ilahi debba hibakot debba ilahi ehma mi hidayatan edi denne me dua kuruma ki nabi sallallahu alaihi wasallam faragine kurbe dua ki sahabi be kalona kelefon abi ami kamaro danne one kelefon imme gine faragine mi fadai dua kurbe em mi al imam al bukhari mutanga mi dua ganna fani adi ege iturum minunus waragina duata hama Rasulullah SAW kurban fawad duata itu juga advis sedahuri insyaallah dengan alman mending anna hatta igana dengan dua hingga alman baki dengan huri duata huri gendan yang doa ki Allah subhanahu wa taala minnaki wa basah wa kabul qura adi Allah ka zatga doa ko fikam gawana me doa yang ijab ko doa baik kam galibu wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.